N'ekigendera cyo kwenda kwetegereza ebintu ebi uko birukorwa hamwe no kwenda kugarukamwe buzo ebitutwire ntwebuza aha nshonga y'emiriro yo mwishwa tubitiremwe nkiito twaza Lake Mburo National Park kuganira n'abakugu aha nshonga egi. Abarinzi omwirindiro eri abari ahansi ya Research and Monitoring Section nibo bari kujunanizibwa aha nshonga egi kandi aba batushoborire kuba ariko bitwaza. Twine emiringo nk'ibiri etukoteza mu omuriro. Omuriro ogu nitukosya emirundi ebiri omu mwaka, nitwosya omu bwire bw'omushana. Omushana gwaza kutandika na gwaza kuhwayo. Twosya from January okubanza kuhika okwa kashatu, twongera twosya kuhika okwa mushanju kuhika okwa mwenda. Aho na noreba mbu niba buri obwire bw'ekyanda. Kwosya obunyansi bwamera enyamisho zaba zigira heru zigaruka omunda omu paaka zibasa kufuna ekyokurya kikuyamba enyamisho z'obutaza heru aba bari kuzihiga kuzifuna bakaziita kikuyamba n'ezo enyamisho zaza heru obutasiisa misiri y'abantu oba okutahirira abataka most zirimu nk'embogo oba okashanga zabona n'abataka naro omwe ziita uko omuntu kuruka okwa heru. Obwire bw'omushana okugira ngu turi omu paaka ebinyaasi nibigenda byoma kandi byamara kwoma nibiba so dangerous omuntu weena wanagamuka akantu akakwatine n'omuriro paaka yona nibasa kukusya ehwaho. Ahansi y'enkora ya Fire Management Plan eri kubahwera kweteekateekera ebihikirizi by'omuriro abantu bazahabuzora amisho omu bwire bw'ekyanda okwenda kwerinda abo abakubasa kucumika omuriro omu paaka. Abakuba amahoteri mingi agari omu paaka gombekise obunyansi hati tugenda twosyaho tukoraho nka early burning. Obu obwire nitukoramu early burning. Early burning kumanyisa obumwe nitubasa nk'okuslashinga around, especially twagira mbu few meters away from the hotel we slash okutematema. Twamara kuhatema then the remaining part tukorayo what we call block burning or early burning okugira mbu omuriro gwaruga omu paaka gwahika hari gw'omwanya ogutematemere n'ogwokise gukyendeza amaani gukoma gutakasa ebintu by'abantu. Kigireterera omukutuura omu mwanya ogwo akuba nereeba ngu eine obulinzi nereeba side yoona. Omu paaka twinemu enyamishwa ezikurya ezindi so enyamishwa tekubasa kurira omu mwanya gweta kureeba side zoona. So kuhigura enyamishwa zirangu ziine obukuumi nebasa kurira omu mwanya ogweri kureeba side zoona. Asa Kule musinguzi mukuru w'erindiro eri nagira ngu omuriro ni bumwe aha bikwato ebi barikwejunisa omu kukora emirimo yabo kandi eki nibakikora n'obukugu bw'ekika ky'ahaiguru. We divided the park into blocks. We can burn a block after 3 years. Then we shall burn another one after another 3 years so that we have constant supply of grass or food to the wildlife. Omu buhangwa buri nyamishwa erikutuura omu irindiro ekahangwa omu muringo gutari kushana kugihwera kubaho omu bwire bw'ebihikirizi nk'ebi. Aha niho tuburize enyamishwa ezisingireyo kuteganisibwa kandi kabagambe Adriano omukugu omu by'okucyondoza ebintu byatugarukiremu. Nkomu wildfire gumuriro kwesetinga bwonko kasanga guriyo nigwaka noshanga gukira kwesetinga omusizoni y'omushana emyasi mba byomere munonga haza kakuba byomere munonga ogumuriro gwanu gwiruka munonga kireterera nagwanu gutambura okukora sound impango munonga kireterera alert narisi enyamishwa okumanya ngo harakaba kakwiza ezikwesereka zikabasa kwiruka zikataha omumina abukuba omupaka harimo enyamishwa ziri Kenya mu ministimbe bina bingi omupaka haza ebikuyamba enyamisho nyingi kwesereka mu bwire bw'omuriro gwanu gutambura omupaka. Then enyamisho zimwe ezakubasa kuba zikuzire nk'enzaramire ezibasa kushanga oruhu rwayo rugumya munonga atabasa kwokya omuriro gwangu gwiruka munonga egyo nebasa kwezinga omwanya gumwe omuriro gwiza nigwiruka gurabeho etabaze kufa. Konka shi tariho eyindi mihanda yakubasa kukoresibwa okuyonja paaka hamwe n'okumeza ebyokurya by'enyamishwa kutari kugyosya. Eki nikyo kibuuzo ekituburiza abakugu kandi batugarukiremu bati. Harimu okukuura nigwo gw'omuhanda ogutukwezurisa community members abantu kuruga heru tukabahereza sente
tukabereza umwanya gwo kukura bakabasa kugukura turi kubagaidinga omukwihamu ebishaka ebirumuka ebihuki ebirumuka ekigandu ebirikuteganisa omwanya kugira ngo enyamishwa zibase kufuna obunyansi bubase kukura omu mwanya ogwe enyamishwa zemu zifune ekyokulya. Okurugo kw'okubanza kwika kwa kashatu n'obwire bw'omushana na kurugo kwa mushanju kwika okwa mwenda nabwo n'obwire bw'omushana. Hati obu nibwo obwire butukwetebekanisiza mugye tukagira okay tuze kukora nka early burning for that one is a must buri bw'omushana ntuze ha tourism zones z'omupaaka tukorayo early burning na slashing. Emiriro ey'omwisho erikutwekwa abantu abatarukumanywa neteganisa munonga kandi nagira ngu oyihireho kwosya paaka ekaba mwere neretera n'enyamishwa zatahirira abatura abarikuba nibatura haihi n'amarindiro g'enyamishwa aga obu zirikuronda ebyokurya hamwe n'okweshereka. And that automatically will lead to animals moving out of the park to try and look for new grass. But also at the same time, it makes us divert resources because we have to put out those wildfires. So we have to employ people, we have to buy equipment to fight the fire. However, as a park, we have a fire management plan, in which we clearly indicate which parts we can burn when and how to burn them. And also at the same time, we have standby teams that will always run to put out those wildfires. Ati nyewe nkanye nyine kibire kinkwembere kiba kwetarwa mu kuyusa beekeeping development cooperative. Hata mu rogwe gwayosya buzimazima omwe n'omwe ebumini basa kugenderamu kandi ebu byagenderamu enzoki zagenda buzimazima nitwe twatachifuna mpaka yitu. Tuganireho n'abatura abarikutura hii n'irindiro rya Lake Mburo National Park na mnongo mu cyaro cya Rwamuhuku Rwabarata hamwe no mu Kageti kandi abantu bajangu obwiro park erukubehire nabateganisibwa munonga ahabwe enyamishwa kubura icyo kurya zikahendera zibonire Misiri zaiza kusise Misiri yitu shangaro tichirizana omwene enzo kanke ebintu ebikweharura enyamishwa zikweharura nkenzo kazitahira usanga zarumanka abantu hati enyamishwa ziza zikabisisa ntuba tukine icyo kurya hati nimbasabimo abantu abakwemba obumuriro mutuyambe mazima zizo zisisara otera ruponta bizabagire barebe Misiri yawe baba ari okwa kasente bakakwa kandi bo bapaka kiza kibaretero ubuzubu ubwenyamishwa jabo harumunka ibintu bikwekurura hansi nkenzuka enzeramere yenda hinizi biko kwa mahuri enkanga usanga gona gasya ezo binanenzuka zimwe zifera yuko munda so akizumu genyi arukwenda kureba enzuka kachiti bachika enzuka ejwega yahi mu wano usanga mpamwe ekitongore cya monitoring department. Monitoring department niye kuba ine bushobozi ine obunanzwe okureba enyamishwa zita omwanya guruguta. So when they it abalating this time we prepare for the fire. Usually wildfires are set up by poachers, by illegal grazers, and the challenge with the wildfires, they will just burn the park clean and therefore rendering the park incapable of providing grass to the animals. Oyihireho enyamishwa kubonera ombwire gwecyanda hamwe n'obuba kuba bokize paaka abantu bajangu package bagiganyirwa mu kihango okukora ebyentunguko mu cyanga cyabo nk'uko Josephine byona mukuru w'eminyeto ya Rwamuhuku beekeepers abari kurisize enzo cyo mu paaka ari kutugambira abajinyi kuba kuzamu bareta sente twite tuganyuramo aho butare bwitu bw'abantu bakuba bakozere aho ka muhanda cyuriyo shops emidara y'imineke emidara y'ibyo kuzwara abahima bakurisha abakucunda byona nito bakuramu z'abagenyi obumwe n'obumwe buzimazima netubatachifu n'imirimo nkejo. Storage ekozurwe n'enkwatanisa n'ekitongore cya International Union for Conservation of Nature
IUCN hamwe na Traffic okurwa mu ihanga rya Tanzania hamwe n'obundi bushagiki okurwa mu JRS Biodiversity Foundation hamwe na Earth Journalism Network.